دیاردەیە کۆچبەربوونێ ji Kobanê ev bû 2 salên roj bi roj zêde dibe wek hemû bajarên Kurd û Sûrî bigiştî. Ev yek xuya dike li kolan lê sedema sereke ji vê diyardeyê ra tinebûna derfetên kar û wendabûna pêdiviyên jiyanê li bajar. تأمانات هين كوباني تنيا فرصة عمل تنيا خورد آرا خورد بكار نابه بآب نابه بكهرباء نابه يعني واجي مقاومات خورد جات نبه که انترنت بنره که تلفزيون بنره که اخبار بنره يعني كار فرصة عمل و كارانا گیش کیر کوباني این حیانات تننا خورد بجوه طریقه علم که هجر بدر که بدر ہویا. Pêla koçberbûnê di nav refê ciwanan da yê herî zêde ye di vê civakê da û ta niha têhêjmartinî fermî di vê mijarê da tune ye lê tê texmînkirin ku pêla wan digihe ji sedî heştê û ev yek wê bandora xwe li ser civakê bike di pêşerojê da. Meselî molon yani her molekê mesela 4-5 xorta xwana xuşkî mesela xuşkî xaver hiştine sê qîz mola hiştine û derket neçûne dervaya. Yani va şaşiya ke pere mezine zahira ke grana yani وقت سونك كذا سونك شتوبه يعني أنا مش تام عملي بفكره وقت كنا سبب يعني زواج ما نجارجه حياة ما نجارجه خوردي شون وخوردي قدرني و نجارن يعني سدي حفتي سدي حشتي تنا نخورد گیچونه وک میناکê 20 parêzerên tenê di hindirê Kobanê da mane ji hêjmara 115 parêzeran eftê wateya ku kesên akadîmî û pispor nerazîbûna xwe li ser rewşa siyasî û aborî didin. نتیجه با خرابونی باجار می کوبند چی بی تقریبا 150 باجار خرابی یعنی عالم نکنه بره مال خال عردن یعنی خرابه بیه اب نقطه دیان مسئله بهابونی مازوت و بنزینی بهابونی غرید نقطه دین شغل تنن البركو ملتواري حل مريض سيخوات سيهافكي با حل سياسي بري كشكي ايد ديان عوامل مشجع حبن جي اداره دا باندورا وی دیاردەیە لەسەر ئابووریا گەل هەیە کو هەر کەسێک ji 8 تا 10,000 دلار دده تا ku bighe Ewropa درێچکên neyrawara û ew yek bû sedem ku tanha bi dehan ji ciwanan jiyana xwe ji dest bidin. Welatên ku ciwan lê dibin mîvan wek Herêma Kurdistanê, Tirkiye û parzemîna Ewropa ku ev yek bûye xewn ji kesên xizan ra. Nearambûna rewşa ewlahî û siyasî di hindirê Sûrî da hîş ku roj bi roj pêlê penaberan zêde bibin. Lê roja vegera vaşêneyan ji bo welatê xwe ta niha nediyare ji ber ku rewşa Sûrî bigiştî bûye lîstok di destê welatên mezin de. Walat Bekir, Orient News, Kobanê.